Assalamualaikum. Terima kasih karena kunjung bak channel Aceh Viral. Baik to subscribe, lonceng, dan like beserta share. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba syedalun yang bahagia Bandung. Puhaba. Nah, ni kalon video kan. Pu yang ka berlaku di Seramo Mekah saatnya, dan pu yang kalau dirancang lewat Malik Mahmud dan lewat kelompok KPA ataupun PA, pu yang ka diselenggarakan saatnya, pu yang kalau dipebut dipegah tanggal 15 dikena kibarkan bendera. Tapi pakon si Malik Mahmud haram jadah kadi pe helikopter kadi puplung nyan pu bala sidram doah gena lagi dipegah negalon nyan sabi kedodro dia awak nyan kadi mekap nyan bak kantu meligo kadi mekap nyan kadi mekap sabi kedodro nan kiban gemusu gemari lecut ka pasilo nyan kecuka pasilo nyan menyona urinong lagi nyan bertegas berdengan karena Allah gepuput menyona ingat jasa pahlawan, jasa bangsa Aceh yang kakerbun menyona ingat lagi nyan menyona musiploh dro alhamdulillah tak gertok tak perloh kelai balik cuka pasilo nyan kedro nu ponten kedron ponten juga pasilo tegas betul juga memang merasakan kedron pu yang lun pegah mungkin nalun hina kon nalun hina memang lun pu Bandung maju awak KPA hotel lun kun kanya deh ya ni menyona urang lagi-lagi drone juga mu padung bro nu trebe gede ka mtuah ungkapkan ka mtuah memang hanalom seliso dami MOU nyan handang pernah lom seliso dan hana pernah dilaksanakan juga mentuah laksanakan belage dipegah yang belage dipegah olehnya hana dipebut yang awaknya yang pegah juga melaksanakan liurung drone yang panena kit pengkhianat yang kit Fir'un yang si Malik Mahmud kit Fir'un yang Fir'un yang cid haram jadah yang hanam tatune keturunan pi hanam tatune bijeh buka dijak mat nanggro mu dikiban perang tan metom di dengo subre han mu dipapma dipegah habar bu cok dame MOU racun kekuasaan Muhammad Tiro anu bajung bijeh Fir'un haram jadah nan kam tepat nganti breo kapayah plung payah poe ho nyantang ku dengo ka dipuplung UKKA kadi puplung kadi pe helikopter lampap ma kepayah pluang lu pegah pe bendera tanggal 15 ti breo pegah tanggal 15 pe bendera si Malik Mahmud haram jadah karyakan moge nyancok pap ma ke hino tabe kedoro tu kakamkap hino kakamkap tabe kedoro ada na yang jujur dalam PA nya katakan han kawi bersuara yang model-model lagi nyangka ante PKI kuasa nanggro hanam tatune ketunan dijakmat kuasa mudikiban subede tan si Malik Mahmud Fir'un haram jadah laknatillah kafe palihan Fir'un nanu bajing yang kafe awak poh bangsa Aceh awak poh Tengku Hasan Muhammad Ditiro nansit sim zakir manah yana taban ji dawa angka cok dame yang kalih teken dame MOU nya taban hanasa sidram tuah jadi nyo kalih kalon tanggal 15 uronyo di sinan di Aceh pu yang ka terjadi di kantu meligo sidram tuah kan kalon kan di Mekap sabi dodo di Mekap karena salah bak dipubut salah bak dilaksanakan dan pu yang na dipegah di menjanji hanatom pernah ditepati yang na haba rancang isu-isu bi semangat kebangsa Aceh bi harapan kebangsa Aceh bi janji mupluh janji muribe janji bi ka tapi saboh ke hana katepati hai binatang palih
Antek PKI jak kuasa nang do. Wate lun pegah sedram tuah urung do nu pubengih lun. Nu tenak lun. Maka menyo urung do nu mentong lebih suara ke awaknya, ke PA, ke PNA, ke PDA, ke Sira. Hana suah menanjit lun pegah lun kapkan jit ke awaknya. Awak ASNLF kan. Awak tam. Hana payah bi suara. Ya hana suah bi suara. Ya bi suara ino toh yang betul-betul dengan karena Allah yang menteng setia ke perjuangan AM. Sikurung belah 76 yang kenya ikut cedera tuah. Nya ke awak jak pegak-pegak kelompoknya. Yu jak lit saya gede yang. Awak temipai ya. Awak temipai ya cedera tuah. Jadi lun harapkan sigotu kepada cedera lun bangsa Aceh yang lun sangat gasih, yang lun sangat sayang. Jadi sigotu lun himbaukan baik le lebih suara cedera tuah. So mentong yang kena calon ro ke gubernur, ke wakil gubernur, ke anggotanya, ke anggota jih atuh nama anggota hewan berhalanya tetap saban cedera tuah, tetap dipasoi dalam punggung. Ditariknya urung-urung yang kahayu, urung yang kagelar kena ditarik dalamnya lagi Haji Umar, lagi Sonan Sonan ya, Rafli, yang tengku yang tim paju proposal, yang tim dengung nggih kena, yang ketengku lagi nyan, yang kenyan awaknya yang bi suara ya, yang pekong menansit yang terimong damai, nah sebahagian haram jadah PA, yang sebahagian pinaci yang bangsat. Tanyo tanik mati mentong damai pun tanik mati teman, tanik mati atuh hanu darah syuhada, atuh hanu yatim piatu, atuh hinong duafa du. Yang katanya kata pegaut ma atuh, kata mucuca atuh kerenda. Dah binatang palih. Gasih hanale sayang hanapat le didu. Alih pane bijeh jak kuasa nang do indah tuke. Alih pane bijeh kadi mencuca memang kaduh kenyataan. Kaduh kenyataan memang pu yang kadi pebut le awak cok damai MOU. Awak kelabe ya Tengku Hasan Muhammad ditiro. Perti haram jadah poh bangsa cit. Perti ara gate gelo. Bukajit menyomenam cedram tuah terimong nasih berai dathat. Napa mah habusi. Ya nabusi karena hana yang musuh dengan hana ni musuh dengan masyarakat Aceh. Dengan bangsa Aceh lun hana lun musuh, tapi menyorong don tuna lun, lun tetap menyohai lun tun tetap lun tuna gasa nibak don tuna lun. Yang kemenang, ilung menyohana tuna aku hana pelek ya kun kurung don. Don ya tuna lun ya bila urung dalim yang kawajar. Dan kawajar saja. Urung bila urung dalim ci biyo poh di nabi kon mutuna kon mutrapa api. Urung dalim nyan kon urung kamu syrik, urung kamu nafik. Nya urung dalim nyan. Urung kedua Allah. Urung mekat ayat Allah. Yang na wate mudakwah. Sunnahnya sunnah haji. Ya, menyepekong hukum pada Allah mesti dotan. Tak pegah yang na terapa lulun pi. Wate lun pegah. Nyogenyo yang pelelun pegah stigo tu hai cedram tuah jadi bekli nabi suara. Pu berangkap pu kalinyo na pertahankan necok Aceh merdeka. Bek ni sia-siakan nyawang bangsa Aceh. Bek ni sia-siakan nyawang syuhada cedram tuah. Bukajit menyomenan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kunjung bak channel Aceh Viral. Baik tolong, subscribe, lonceng, dan like beserta share.